nya yense misebia wo a wantimi emisa ne nyina no ye de akonya no to ho ma se kwasia da bia no ebo no nsia empe mo kosese no nso mpe mo ne bebo a woni ye betena ne ya sama wapomuden ho nkyerɛkyerɛ dwumadie ya to ne din se healing point wanya bi etimi de atu kotokuo mo ede abo one yade ho bra Ebusia medidi ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya dwumadie ne healing point Sompa TV etwafa so there are one TV one crying etwafa ho Sompa 93.1 FM ekitamu okumase asante mantamo Sompa 90.7 enso eye nkranza wonu nso aso dwumadie ne mu obonopo ye mantamfo wojai mu ede ama wonom ena Sompa 98.9 for ne bro mantem fo nyina da enso etie e de free sunyane ene onyankopon ayemadom na doctor panyin ya ono what 21st clinic sunyane branch no waba beka mensa missing impon e friend Thomas we wonye chinje for say so for say doctor mpacho ma me mo akwaba pacho me joso pacho na mo te say na me adom na so onyankopon adaro ma me ho ye pa se adwumam ne adwumayefo ne nyina ho ye na me adom obi ho ye pa yo ho aye fe Dr. Blazer Foster penye pa bia obi e ma ofinhia pa onyankopon koso anhwe so no nkra mfama yen chia manager Ofori afe manager Daniel 21st clinic branches ne nyina doctors ne nurse fo adwumayefo nka ye nyina da ye mamu nyina mo afinhia pa awade nkoso a enye ye nyina ye kese esem so me ye adwuma wo bi akasa maji ho aketia dog ena ya saba eto da bia ya na ubehu se woto ho no eba udwonku ho no yetimite ya pa wo ho ya na ye hu adekoro na we na ye koduadue mu 21st clinic kofare by ye see a free BB piriformic syndrome utini dia de na so ye ha nko ne doctor aba me mpre me ho nwura mu pi wone ye ba besua de afa ho na yetimi ehu kwa pa ye befa so mpo no se bi nyama yenso na fe na yi ni tin kakra ye hu anamoto ya ebetunti doc piriformis syndrome ye kabrofo kakra katele we ya ye pa kyeresen pacho me da se yemfasa konya we so na yenchia yenatiefo nyina omo maba ya so ye da na omo ma hoda nyina ye chia mo nwure na ye kase piriformis syndrome anso na no yenhwe ni sei nyankopon bo ni padua no wa maye honam ahodo bebre ana honam ankasa kata dompeni nyina ho eno na eboa nipadua no ema ne form yie enti babia obekọ nipadua no bia honam ne bi ewo ho ena ebia nso ewo ne dwumadi a edi na performance Moses ankasa nso eno nso eye honam no ebi a no so ewo nipadua no ma eboa nipadua ne dwumadie na ohawa eba saa Moses no eho no eno na ye kan se eye performance syndrome enti performance Moses na ankasa no eye honam ena ohaw na eba ho no ena ye fene syndrome na ye kan se eye condition na moment abeka se condition pe mini se eye ewo positive bebre na niam ede ba no ye de ben edoso anytime bia obeti condition bia na ye se ne ede ba no ye de ben edoso enti ohaw a eba saa honam no eho no ana Moses no ho no ena ye fene performance syndrome na ye kwa animo no ye behwe se ne esitie ne yahu ba bi kura ehye na yahwe ohawa eba ho no se de na deba eba kura de na be mu wahu se wanya bi na yatimi acheche mu ye ematiefo atiase ate ene fa ye kopre kwen general overview ewo piriformis syndrome ne ho na fe yenhwe ne structure senia esitie wo honam ni mu adaroma ne ba bi ehye na wo ka no okay me da say enti yenhwe ni say se yehwe nipadua nankasa ohwe ba bia performance Moses nankasa ewo yentono inside ankasa se ya yehwe TV no ani Facebook no ba se we na ready obetimi the first picture na to so ma na yensua de kakra ewo ho se ohwe yentono ankasa yewo honam a ewo ani se a yehu ne de ema ne de so no bu se okwa ewo so kama ena yewo Moses na ne yefan performance Moses na no wo inside ankasa ko bi de enso but enkro nso ewo so ya na e kama doctor nie enti no ni na Moses ha anti se wa hwe TV ni Facebook no ha
eto no bi na eda so na we na eda so na nkasa no enye performance muscles no when you friend gluteal muscles aha na eda so sie no aha nti from away na nkasa ni deep inside ankasa na obehu performance muscles no ye kwa mema ya hwe adamfo ni na obehu se ne ba bia elocate ankasa na connected to the cycle and I say yes pan no eba table na nkasa na eba ne last point na nkasa ebe wura woto ni mu ankasa no eho connected to ho na aba be so yensre no eho na ewo nti se next image ni wo ho abatofo to so na atiefo enhwese na ebe ya me na naka se ya mihu a eya meti ase yie na se metie no aha nti yenko next image ni say ready na yenhwe aha nti no ba bia elocate no ewo yento no inside ankasa na doc answer na image ni beba mo waka si so ama ye hu ne ye no me be se ye tie ase ne ye hu no honam no eto no na we nya to a ye de kire man yankofo nso esa aguru hu doc honam na ye sen enam na tatale so sen na emu de he ho asem na ye kan te se de ba ye na ase no no nya de ye kana aha won se enam ne tata so be sen wo ha image na ba se na se ofa eto na first Moses na e wo ho no ene ye fa no gluteal maximus aha eno na ye de ye hu no wo asuru sie na nkasa no akasa no honam nani no ena ye wo de eno no connected to ye hip bone na nkasa aha eno no ye gluteal medius ene ye wo gluteal minimus eno no de eno so e wo medius no ase nti ni nyina eye honam ahodo a e wo ho se be me ensa aha na ope performance muscles na nkasa eno no mom de ewo inside pa from eno no onto honam foforo biem na waka dompe no nti eno me fan send to so na last copy so beto dompe no ya eno no flat tra bi na ewo ho eno enso te se na ye hu no wo ani se no aha de next image ni wa ambato ye nko na ye hwese ne eno sitie eno be se ye use pictures ne mo so na be ya aha nti wow o hwe o Facebook ana se TV ni so no ohwe ubon se ya draw ade bi wo ho a eye kokko ya ye ne kokko na e connect dompe mienu de kese pa no ba bia ya tire S3 no ho no na ye cycle no aha nti esa se ekọ ye spinal cord na se ho pe no asepe aha asepe meka se dompe ni e twa to kra o spinal cord na nkasa no e connect to ho na aba be so o se na nkasa nso no kase no eso aha ho na ewo e na wo gbo se line bi ewom a ya ne yellow sa 5 eno ne ye fa ne sciatic nerve no enti na obi o nim sciatic a se ne esiti ekura no pese hu sciatic nerve na ba bia eno so locate na ewo ho no nti ye wolamba 4 5 na S1 S2 S3 the sacral region no nti a se ne ye fa no lumbosacral region ho na the sciatic nerve na nkasa ye de be ewo aha ho na the lumbosacral region no na de kokko na ewo ho no any performance muscles na nkasa ye ba be di hu komo no aha nti se uti o Facebook na se wo hwe o TV ni so na person hu ba bia sa muscles na nkasa ewo a se na ye de be etie now yan hwe ni say se ba muscles we ya isapa but ye adwuma kase ye se na eto na nkasa ye hu no the dashi flatty ya ketwa na ewo ho no eno no eye adwuma kase esene eto no kase pa na ye hu ho no e ba no yade afesa na se ahode afamu a nipadua no se ne ye de nipadua no eye adwuma we ni ye adwuma esene eto na nkasa na say without we say na eto no ntimi nwoso kwalampo na nka amanfo nso ani age ho ya in essence eto na nkasa de be woso a ne kase ne be ma na woso but e ba nipadua no se ode on move yankasa wakonya ba die no eye weni na eye adwuma ba woto na nkasa de no de ewo so ema ya ye pese ye hwe ne yehu no abonten be opede ye bo ma oni padua ne di akone aba eye de yehu ni sisi eketoa no aha enti eba performance models na nkasa na eye adwuma bebre e de bo ani padua no te se o pese wonante a se obe movie wona na this models we na eye adwuma enti se sa models we na enye adwuma wontimi en stretch wona no emu ena opese wo pagya wona ne basoro a obitimi gina ho na wakwa ne nanim na wasen pagya akosoro so opese wo ye ne saa gise saa models we ye adwuma saa na opese wo fro stairs te saa bro sen ye wo ha sei opese wo fro basoro ese ya obetimi atutu wona no asiso aba gise saa models we ne ye adwuma nti obi o problem wone de hu bia no ontimi emfro abanso we ma ha sei because ontimi enkoa wona nanim empagya
na wasa de asi wasa pagya we na ba beka ho obi wo ha ne de no eya na problem na ha ne mienu nyina obi won so na ewo faako aha ye behwe ne nyina asa na esitie okay na se eba te se ebia footballers nso no se obetimi a shoot ball te se ya pass ball ma opese oboma enu so se sa Moses we ye adwuma ti ball na da ho na na opese oboma no sa Moses we se ni nya adwuma untimi en shoot ball no omo na omo to mo na no makoda baby na ball no so da na ka untimi ntu ne nan no sa na tie e na eba meka se mpam agudie kura na in Samuel bi no eno so se sa Moses we enya adwuma eno so bebre oba na be ma na bebre wo na wo say problem oba no bebre but most of times ya na ye be ma no won say mema ni mum na ya mo ye press up more okay ma no de ya bebre na no receivers into one share that input more ayi but wo be ma na wo ye press up no say wo de we no en shada function ya na problem mu ma wontimi enko masa oba nso ono so person ono so e na itimi ride no so sa problem we ya ontimi so ride no so was a problem ono so be den kakra de ma no okay yeah intitize na America no se odada adwumadi ahodo apese wudi nyina no se sa Moses we ohaw e wo ho wontimi nye e na se wo ye obi a wo adwuma wo ye no taatena se che na se problem e wo sa Moses we hu no so be den de ama because tena so abete yaw ntini nya ade se obetimi atena so saa na obi ogina ntenten ye adwuma so no so wo problem e wo saa Moses no ho a ono so den ma ne se obetimi agina ho ache nti saa Moses we ankasa na eye adwuma so pa de be di bua ni padua no na ohaw eba ho a na ama saa adwuma di na wo se odidi nyina no atofom na saa ohaw na eba ho no e na ne tie watwam e wo health no ye fa no performance syndrome wow yeah abusianya hase no mo ahefa na akwakwati nchechiremu ne antiasie eye 21st clinic answer na Dr. Thomas ebetimi ato aso de amaye no ye ka cho se wutie yen na sciatica how obi si machinchina makwa minya hoto mesra 21st clinic ho eye wo last stop nti bomodia nefa wani chirem over 15 branches na ye biebie wo mema fa na nyina nti no would wani chirem wo hwa overseas Alpha Radio nchen wa santemanta makumase a wonsa beka won sanso na oboase wo council quarters would wani chirem osunya na ho na doctor Thomas Free Baye regional hospital first gate in hwe ni mu ho na ho na wo behu yen sanso na would wani chirem won kranza so be children's park no tachiman GN Bank da danimo sunyane kwan no so na ye wo ye bagen kwan FM pa sanso na breku mamango ase Chris FM nchen ho na behu yen yetisimu wo goso a ye wo goso abotan so Success FM nchen ho pe ne ye wo sefidwa so Radio Rainbow nchen ho na wonsa ebekan ye takwa ene takra de takwa no Roman stores na chi na ye wo takra de nso fie kuma number 9 na wonsa ebekan ye wo dome afe ye wo eye tema community 2 yankra batane dos wada Roma for 0540 311 311 0540 311 311 wosa ho anase wo kidney wosa no ene ho atechema wo liver obrebo no mesra ho hunu bi aba mekro bi aba ho anase akoduru sen so bi aginagina ho ana ne nyina no ba bibiduro kan ye de betu ase de ama fibroid ne ade nyina yade bia no ukwa hwa ye bebo na yetimi etu ase no akoye machine treatment no ene massage laboratory test ahodo no nyina bi nso de afri ho doc ma yenremu we say ni nyina no ede na deba yeah ye be ko ni say enka video na ye ready am pesa nka on fanto so na ye nhwe se ne esi eboa ma yesi movie ye na ne kakra before say be ko how na eba no me pacho mate ha enya ready no ye nhwe ni say before say obi ebenya how ankasa ewo ne sa Moses we eho no ewo ne ma bebre na deba ntina me ka say eye condition na ne yete ne say ye wo onipa bi wo ha ota etena se echepa so yo bi a ota atena se cha eya wo ha okase no emma otonam na yehu wani ne so nemu eba sa Moses na ewo inside bi kwa no na eka okase na nkasa ni se wotena we no so echa ha nti ye hwe ni sei mo a ya ye hwe wo Facebook ne TV ni nyina no ohwe nipa ne nan na se ne esi movie ekoba nyina no eye sa Moses na eboa ndugo sa connect to ne sere no na
saa ne table no baby cycle na make no nti obitimi amove na no up and down say ne obese move ni bia no Jesus Moses we ya adwuma nti say eni ho a untimi nya wona ni sei say ne obese o ye wona ni bia say Moses we no say ena we akiri kokoke ne wo ha say no aha nti say nya ade say bia eya adwuma a untimi mpajapaja wona ni sei no akwaye say ntini kese bia eso dompe ni so dompe ni mu ya eso dompe we so we nti obetimi amove unan na agise no no ye adwuma nti se we no entimi enya adwuma untimi mpaja wona ne nkosoro sei nti omo problem won sei no paja ko kakra bi pa obete ya ana otena so kakra bi nso a obete ya aha nti me da se yenhwe ni sei yenhwe se ne problem na nkasa eba ho no se uyo obi a wota etena se eche a wotena se a wo de pressure etoso nti mo na wotena so no ema no edebe emia etale na emia tare ya no ankasa de anka hawe ni ho saa se ba bia wo sciatic nerve na ewo no nti image na me mani yi ni first one na sciatic nerve na efam no saa ready anka me patan ka okwo achi mi ehweye se wotena se eche a saa namwe no emia sciatic nerve no so nti emia na saa na ade ba kwa ho ne se wotena so ena te se ma ba betena ha sei one eye sorry amenti na emo me ye ne continuous te se da bia me ba betena ha don hwere ba kwa na matena so saa na bu ho a te se banks omo ye adwuma o banks omo etena se eton ne ma e o market obetumi atena ne tono so fiti anopa ekosie bia anwumre na onsore ye so wotena so a wo de pressure more eto saa Moses we so nti more na saa pressure na eba so na emia o nerves na nkasa o sciatic nerve no nti ebedu mre bi no na eja wo ya opa akese e wo ndu bon se nipa no afi okọ biem a otena ne tono so a na eya ne ya otena se kakra bi pe na te se ade no oteso no dade bi eda so na ode ne ton atena so na emum anya se dade na eda so na emum enam se watena so achentin sa o ha no aba no emia o sciatic nerve no na ma o ye de ben na ema o te sa ya no bo se nipa no o te ya o kase pa e wo ne tunim se sa image na ready anka o me ye hweye won se o te ya o kase pa e wo ne tunim e na obi won so a otena se enche bebre sa nanso ha nti yan hwe ni se in case o ha no eba ho a se na eya eye nti this side na obete ya no e fa wo tunim ankasa se na eje ko osisi achi nso kakra nti wo se nipa na obete wo ne to be se obesan atene wo nachi ne ombe mo ate wo nachi ni se enam se irritate wo sciatic nerve no sunti no pain no ebe fa ba bia sciatic nerve na fa nyina no se sciatic nerve no so na start from the lumbar part no medical kind lumbar 4 and 5 no ansa na ba be fa performance muscles na se ansa na ba wo sire nim nti wo ha no ba bia ba no ebe translate ayi your friend say ebe transfer pain no ya afa babia nerves no efa nyina nti wo say obeti wo sisi achi wotene wo tunim isan fa wo sire nimu saa kokopem na ase nti wo say eye nipa no eya wotena se kakra na eye ne ya ena ogina wo che kakra nso ana edebe na eye ne ya because Moses no aye tight amia nerves no nka wo say etare a isan esane aha na jam ba we dia watena so ache ama atare nti entimi enjam emfi nerves no so na da bia edebe emia no aha ene obi wo nso a ontena se enche nemu ota pagya ne ma emudu na mo na opagya ne ma emudu no saa Moses we no nso no eboa o ema otimi epagya load no enti sa oye ne frequent a eno so betimi the pressure ato so betimi akofa saa yaw na brel okay ndu bon se nipa no wahya ase de be eti yaw ewo ne to ase wono na eye ne ya na hwehwemu me ye behu se first na ye hwe se obi anya sciatica na ya adwi nyina egina spine so se bia wonya herniated disc anase wonya lumbar spondylosis anase bia wonya spondylolisthesis ebia no na yehu se bia problem about spine nim nanso ye ba behu se obi enya problem of performance muscles na eno kura eye more of cause sciatica no more than the yehu no eno ye common sne other causes of sciatica nyina nti niam de sciatica ba no ba kopa eni nti obi otena se che obi opagya niam emu odu ena ye wo mo opagya ade ni mu enhye da anya duru de baba bia opagya fa no nti won se ade no instead an ko be pagya fa nanim na ka wanya no yie no opagya fa ne nchemu nti ti se mohasei abansu sei obefa kofoga no yelo no no wa fili nso ma na ye ma oye be ma nti no de nsa ba ko apagya no wakuta saa no de afro de aba ha sei mo na opagya no de pressure to saa Moses we so a be mia on nerves no
nti obesha ase ate saa ya we omo so cement ne ebro bag ne banche ukodwoma na omo atamboto na omo nso de ato omo achi ho no na omo de ekọ ni nyina no nso de pressure ne to yeah nti won say obi wo ho opagya wo de to ne kwan achi nti most of time saa ya no ya omba bete no de cervical part no cervical spine ne kwan achi sei no ebi wo ho boto tente no omo de abia omo achi na da ne sisi ne chi wasa no yeah say ewa na wo ya ne saa so load ni bi be kwa kwesi wo nti ano so betimi ate ya ne bi wo saa aha be omo no most ata ya na pain ne ewo the cervical spine no mo kwan achi sei no na mo ni pagya no aha na be mo wa stretch saa muscles no kwan ya be fa so be pagya ne ma no aha na be mo watimi ya de be ate saa ya no ena ye won kofo bi wo ha omo de especially mema no o de ne wallet no de ahye ne bottom na watena so nti obetena so the whole day saa da bia obon se na adwuma wo ya no mo na wotena so no eno so e de pressure eto saa Moses no so ebeduru mre bi no obehya asa ya de be ate saa ya no amenchia na apia kubi wo ye friend is saying anwan kwanta jase hene no na nsen wo se siatic ye no miru adofo na msibo mina na mpacho me nkoma me na doctor salifu yisifu ase ene okọ ya no manjada na emuhwe ne kam wo se hey wenku ade o kire ma de wenku ade obeje maso beje maximum adan ya ma kire ne be mpacho ena ya na yetaka no wallet sciatica no piriformis syndrome na se deep bottles what pains ye betimi aka ne bia se wallet na yeto me ma no moto wana mo de wallet ne hye no sa bia ye wana doctor nya we no so woni nti na driver ni bo na hye ne to na the whole day what it so chechire ni dropper for no kura na ya na omuta ye ne sa no anti eno ne ya na che se eno so akofa how they are bro yo pacho yento aso doc okay na yen hwe ni sin so na me kan se obi wo so otana se che ba asetena no so na ya na ye hwe ba bia obetena no so eno so account pa won se ebi a wo ye office we ka konwa na wo tena mu no obi wa obekọ no se akonwa na otim no obi se ase we na eda so nyina awe form na e wo mu no de eda so no nti ne to na nkasa no etena dade na e wo mu no so na da bia ote so nti mo na wo tena so na enam se bibia ne ho a e protect we ni nti no ebedum mebi no be sha ase ya de be ate ya ye ma me no mo didwa e wo market no obekọ pan na ode so a ne ma no bae no na ode abutu na watena so ba de ne enye soft nti emwa nti mo na wotena so no ebe mia otonam na koka saa Moses na wo inside no ya o munkonwa nketo no bi wo bu se ne to no kura so so pa ba konwa na ote so no ne to no nya so ntena yie nti ba bi kakra bi ne wanya na ode ne to no asi na da bia nso esi ho apona nti emia ne kakra saa nti afa beduru mre bi no ode saa ne to ho na atena se a na eye ne ya ena omo nso a sabia bi a wanya problem ewo ne nine baabi nti so tenase a ontimi mfa ne to ne mienu nyina entenase nti da bia wode ne to ne ba akopɛ ena tenase da bia onsa wode otumi mienu etenaso a eboa ma opposition ho yie ba so wode ba akopɛ ne tenaso a ensi so yie nti da bia no wobemia saa Moses no nti anu se bedru mre bi no wobɛhya asa ya da be ate ya then obi nso omo ti so omo ta afro ka ya nso ya efro trotro ni we onzo trotro no ofra bi wo ha ka na ye ma be se na ye do wa hye ba bi so pentem nti ba bia obetena no unya ba bi ntena na bebi wo nso city ne kura atete na me ka se ho nyina afom na ye firi ho ma afro bia matena dade na nkasa so wote dade so na ayina a sugar na wa ba bedi one size na woto no esi so saa eno so be hye asa ya de be ate yo se nti anytime bia obetena se bia no e wo se wunya akonwa we ni so debe eye soft so we obi a wota atena se cha na watimi atena so yie na tumi abọ oto enam ne ho ban eya na ye dwen ye to na nkasa we ni nko aho but inside na ya na ehia yo mo na wotena se cha no mo na wumia so niza wota atena so che na wumia na akwakoka osiatic nerve no na afi wote ya no nti nipa ne beba no o se wako hospital mo twa no eso mo ye bibia omo ye omo si problem bia eni ne spine nso wo sciatica ono nso woni diabetes na ya cheche nso manata ese this obi wo diabetes a ebetimi ama no diabetic neuropathy nti ebetimi aha nerves no na ye wo obi nso e bia wanya problem e wo ne spine na akwakọ ha ne sciatica nerve no na onya we onya pain no be wakwakọ ye bibia wi yesi bibia eni ho nso wote
nti oba obekwa akọhwe no na enye no nemum performance syndrome ankasa na edebe na eha no na otesa ya no nti nkofo bebre ete ya e wo moto nam ni mu a omadwen ho omunhu ba bia efri ba but obekwa akọhwe na eye ono ankasa na ne dada adwuma oye no na de saa ohaw na edebe e de abre no se obi nya prebia na se breko nanim afan se osua na okobo form a ne bia ho baby kobo bibi so ma ya treat na ne ho ato no accident bi siye as time goes on no ebreko na afi na wa start ye no injury bi betimi ama saa de no so de ohawa bre sciatic nerve no injury betimi akọ sa na mum se eba performance aspect na dia di se bia has cancer models na nkasa nde bia se cancer models na dia na betimi ama wanya say problem na anka no kran so na bia happen wo span nim titu ni ba bia wo sciatic nerve no efri ankasa na the lumbosacral region ho na no so no betimi apeke sciatic no from there ema no ayedebe ema no ayeye ha na ye wo obi wo ho a memfa ne se onam efie ho sei na opato na ne tonam no epem ho ankasa nti epem ho no cancer models no but one pe ho asem amuya nti afi no wa sha se edebe etesa ya no ene ye wo bi wo nso kra ye pane ne ye wo no ye obi wo ya wo ne pane na pane no ye wo no na nipa no wo no ye mistake no wa wo amanaka sciatic nerve no na ema na santi da bi obeti pain ewo ne tonam ni mu ankasa to obi wo ya wo ne pane awi a ebetimi atekini days na ontimi mfa ne tono nya debe entena konwa so na eho ne ye debe eho no eye ne ya nti se bia nipa na owo pan se ubenya image na ye wo pane wo mu na e de atoso ama ya se ye wo pane na ye cheche atuonim nti ye chemu a ye wo ba bia ye de wankasa nse pane no ba nnuo na ye de wo na bia no ba bia wo se kokogu ebi wo ho a eni kwan se ekoba bia srade wo no na ebi wo nso a e wo se twam wo ho nti ni se nipa na owo pane no oye mistake na wahu na so oja agu mo ba bia srade no wo na ebetimi ahaw nti measurement nti obo ho so mu ano de ko nti na wo se ye sua usua ni yi ansa na wa de bansa na wo ye wo pane na ye cheche atuonim ansa na ya wo pane ye no nti nya ba bia na ye de wo na saa Moses we no na dwuma kase ba kwa ye ne se ebo oness no ho bansa na ye be ya pane na ye be wo no enkonko wom nti se nipa na wo pane wo ye mistake na se owo ma ne kan nerves na eno so betimi akofa saa oha no de abrel nti won se ya wo obi pane ye ontimi nante bi o se ye wo me pane na afi ye madojo me na nyina ya wo bi nso pane ma ne namba akose I say ontimi otoguso ba kwa tentena se ba kontimi fa nsi fom ye ene ya wo bi pane a waba be 3-4 months ontimi fa ne to no so ye de be entena se nti nipa na wo pane na wo se onhwe ba bia ade ne woni yi na ode awo ho nti na yesu ya nti ye kire o se wa ade ne nyina ye nanti ebi wo ho a enu nanti no ebi wo nso edru nti wo wo se hu ne measurement na ansa na wa ye de be ansa na wa wo ene adruku a o de wo nipa no ba bia wo se e de be edru na nkwankofa ohawan de be amfa mre nipa no obi owo piriformis muscles akese no yese wonom so mo ene piriformis syndrome no enya no ben pass na sitie ti se obi a ne to nankasa oni gluteal muscles no esoso no won se e ga se obi wo a ne to no esoso nti no ba bia most of the time so mo tena e ya na eden mo se ne to ne benya space atena so ankasa ya obadwedwe ne ho ne to ne ho obadwedwe ne ho yie na ye kan say woto nankasa no say load na ewom won say eso wo pelvis ni nyina na me ka say woto no edoso a eno so kura etimi mo bi enya back pain because woto no load na ewom no eputu pressure ewo lower back no nti etwe ni say sisi ona nti etwe ho ni say ndi won say bedum bebi no obete ya most of times ya no mo nhyɛ da ntini bebiri wo mo tunim na mo tene wo omo sisi echi nankasa wo sisi echi pono so wona ya omota ete ya no na kakra no maso sisi no ndi zani pa no nante kakra bi pe na wa ya debe na eni sisi wo no ya se so me mama ba dog ya se mo petu nti mai ya na omo ya be futu ibi na ya de enya bi na ya de na ya ntran kaka ba enya ntrasa enti omo ya no omo de omo kwa yi omo to no da chi bi no sa ade we se bi wo ho ma wo mo won se
eto na nkasa no se ohwe natural one na wose na esitie and artificial one se na esitie nti se okoye artificial one na se na ho odin esitie na nti se we no na no kra de mo kwa de mo ay condemn chain that no be condemn a chain any problem e wo ho kra no high ade no de Nyankopon de ama na wo yisu na eto no se na ne kase esitie bia no ene nipadua ne fa eno na ebo ama onya alignment nti sanka omu oduru kakra na woto no soso a eye onya balance ye onya balance kama no go so obi wo ho a lenge na ne to no soso e ba sa na eha no na emum se sa na ete a ubetimi abọ ho ban kakra dan se wo ni bi kura wo se wo san akọ pa ne manese aba eno no mi nim adwen a ebia wo se be man na epushi ni so nkonko ya na so no nkasa no bo so ye ma ono ankasa ne confidence level no pese emu pagenti na no masa yo mu sisi ne fia yeah o sisi fia no bi e ba sa wa na ha ho then yan hwa ni say ya eta yusu mpabo eto wa hell yeah okay say o yusu ni sa da bia no o we no se ne yo se wunya o balance ni wunya ne sa nti enana me study ade bi about eto esoso ena mpaboa eto ewa mpaboa eto wa no enye ma omo to soso eto ya da TV so abusuan ko Sompa TV yeah nti ye hwe ni say sanka woto no esoso say ya e was always bia wunya mpaboa eti say okay na atumi abo because esoso say no etwe wachi nankasa etwe wachi wolambasad etwe no nti say usan hye mpaboa na ewa ema balance ne kwa wunya nti pressure ne beye mo ntimi nyina ye ntimi nanti ye nti say anka wo hye we ya ne to so kwa na wo hye we na obetimi akontentem kakra so ne say obehye we no nti wo ba obi a ne to no ensoso na say o hye we na eya no movement na different from omo a omo to so ha nti wo ye ni say ya o ha sa Moses no because samo e wo say etimi utimi nya movement ni ye be nam say o to no esoso se no wo san hye sa mbabo we ni say nti no o unya movement se na wo say wo ko na wo ko bia kakra otimi twist ba ona na achia nti mo na wo ye san kakra na wo ye no na etwe sa Moses no etwe ne kakra ebedu mre bi no be sha ase ate ya okay ba beginning ni de ya unhu na mpabo eto wa no enye good for daily routine da bia na nka wadwuma bia da bia anka once a while bi occasion bi na nka wa hye ba ko se won pese problem bia ebeba o Moses performance Moses no so a e wasanka bia once a while bi na nka wa ya da ben wa hye ba ko be bi wa na adwuma wo ya na eno na da bia o yusu obasa o de how bebre ya da ben e ba sa Moses no so okay doc ya be ko ma me fa we se ntwem na afa ye free courses ne so na osi obi wo wa ye wone pane a na otimi nya sa problem we se bi na mame misao emanum dodo na wo ho a okọ awo so a omra no na wadi for me ni sisi no be ho sa afa na obi wo ho ana ne de no krampo achia obi wo ho afa no otogu so ne nan no wontimi enkeka na wote se kane no eno de na ya na ba ya na esa your friend is saying performance muscles na ekoka na wo ne mo ekoka na na se de be na ya na ma no ebasa no yeah one say some muscles we so or pelvic part no nti no say owo a ochim nti wo chim a muscles na wo ho ni nyina so na ebre kakra the pressure to so yeah the pressure to so because wo chim ni nti na wonyim mu ankasa no se wonyema eya na Nyankopon nim die mu no oma humans bi a no na eboa ema otimi kuta akra na yie isisa humans ne ba akra na ye kese no na osisi echi kase no nso ebie na amwatimi akuta akra nti wo se nipa no sa akra na ne yefun no eye kese a na oje konachi owuwie ya na sa humans na ja na wasen atene nti se do that time na doctor first advice obeka cha on say empaja ne ememodu because say that time na o pelvis ne wachi ni nyina no ai weak nti ne oyi adwuma bia den kakra bia o de pressure to sa ne ma ni nyina so na wo kwa wo so nso na sa wo chima no so wo de pressure to so nti se ebia obi wa na entafo kwa na wo na ebi won so na akwa na kwa na so na entimi ma na o chimti mo na o chim kese no o we ni mo stretch more obi won so kra ne time onso no o chim fast nti se wo yesa na pressure na aba beda so nti na double de obewu a obewie no obetimi ate ya na kakra ba stam goes on obetimi afri ho okay yeah abusia
no Sompa TV 1 TV Sompa fidi ahodo no nyina healing point dwumadie no na ye de nam so eto awo aboboa no yen komo doc baby ayedu no se mete yaw signs and symptoms yaw no de be na mehu popuye bi wo hɔ eba mehu onipadua no mahu sa de eba de wo se metuam ne kad mani cha ya sabia na se 21st clinic na performance syndrome bi na eyi ne ho adi. Okay. Yeah, when you say so obi was our condition we are or the nsem ya ne to na ti se wugina ntenten na o don nsem ya to na wonte. Okay. Say opese ohun saa ye a ona first one ade a obetimi adi detect ne say obetimi ada ho then obetimi ama obi de na batwe sei no aha o de be mmia otona komu pa say problem e wo so a obesha ase ate ya o nti wo ha ne sei abatwe ho no nti wa sei no odi mmia so ekodi ya obete ya o no e na omo obi wo so ane de no ofro stairs the san ko ofro abrosan na ba sei no storybird na ba sei no omo se ono so no pagya ne na ne bia na ote ya o e wo da sa nti okun mu kakra bia ote sa ya o no se o pese onante a otena wona ni mu pe na eya ya bi wo kra okona so wantena se a na okote ato because ontimi moving na no bi wo otene wo ba kope bi won so otene wo na mi enu nyina because yan sha no sa mo ze na ni ba bi fa akon ewo nifa na wo bi kuma ha wo ni mi enu nyina na nerves no so no ebi fa ha na ebi nso efa ha nti ebi wo happen wo ba akon ebi won so etimi happen wo ni mi enu nyina na ye obi wo ane de no ote ba akon pa esene ba akon ndi won se onante a otu nifa na asa ote yaw no ewo ne tonim efa ne sere no eso kakra na ordinance kra mia ne sere no so onte because ya no ewo inside nti ji so onante ansa na wate ni say ubizane like omia na ubizane say umia wote yawa o so onte but onante a onante na muscles ne ye adwuma nti na wanete e na so otena se cha otena se be 1 hour na so sori a obebre pan se na watimi atene na ani nti bon so sori di so onya ade na wakutamu kakra sa na watimi asoro agina to osoro agina nso a isi osan agina ho eche anse na watimi amuvi ne nan no because afam aha eya na afam nerves no se na betimi am wona namness ne wo ntitriti ye bi shi be obi timi nya titriti e wo hopandu won se ne tonam ni mu ankasa no e titriti watena se ache no na titriti pa anti osoro a isi ogina ho che anse na watimi amuvi ne nan no na so omuvi nso adi so okon kakra nti otu ne nan kakra sa na fe esane kakra sa na fe watimi adebe watimi atoa so eko na obi won so nante kwa achiri kakra bi a na wa sha ase ete nza wotena ase che bebre a obete e na wonante bebre nso a obete ugina ho che bebre nso a obete sa pain sa na te e na ewo otu nam ni mu ankasa enti no se wotena so chepa na obete ya one pa e wo inside because moment a obetena so pe wotena so na farm nerves no as a pains in the obeti na fe numbness nso so asabem difficult walking onante so na ye den krampo dia ma enam se e ha nerves ni ntino untimi en stretch mu yie e na obetimi anya numbness no efiti ho sa akosi wo na ase nti obi wo ho a ote e wo ne na ase ankasa na ye de ahyese ni moja na endi afurusani yie bele nya moja na endi afurusani e nerves ni mom na oha na ya da ben aba ho e na ma wo ya da ben o te sa ya o no e na ye wo mo a omo de no so mu feel it say ye de mpane ankasa na ewo omo aha ni pain de na akwa de say ye de pane na ewo ne tonam ni mu ntu otesa ya no e na ye wo omo so no asa femfem omo aha ono so feel it asa femfem no obi won so cross asa ade bi enenam ne ho aha o feel it asa ade bi nenam ne ho say mintini na sori aha emu ya me ya bet na nya ntini na ye nerves ni mum na ya de be ena eyesa doka de na ya ne ba ya odi abetwa wonan mu ho no fi usire mu ba wonan tu ho no to da bia na se bibi ehye kura bi hye ho a wo hye botomo so na ye na ya na de da bi nya kura bi wa ye nerves ni na yesa de nti na ya na yesa won se to se na me kan se bi ya wo this condition aha watena se a wo sorry no e wo se mu san kakra okay aha sa Moses ni san kakra bi wo kura ba bia wotena no usire ni nyina etare akonya no nti za wo sorry wo se ni nyina ya de be esane nti se osori a obesha asa ya debe afili bibisa aise ne namu ti se ne abo bi na obi wo ko se o te wo kra bi wo ho onsa ha se num no so won se ye nkra no wa otime de onsa bo o ha se obo a obo so ja ase bibi ennamu sa na asori e Moses na yesa
Okay. Antino, and one, yes, I say be a one, and then we will go to me, but the doctor said, I will be a seminar. No, Pia question, no, Pia question. I will be at me show when any musa. Okay, okay. Complications in your fan to us, and I am quiet name. A car crabbing, ye befa course in it. Ye befa course in it. Okay. And yeah, complications, Nina, and say, so when your problem we are. Didi kan kwa ne se be ha wadwuma. Okay. Yeah, because wuntimi nkotena se enche. Aha, be otena se kakra bia obete ya no. E be ha onante. E na etimi kura ma obi jojo. Aha, onani mi ani nyina e be jojo a wuntimi emove kwa ntu bo se nipa ne nani onya stroke. But because problem na aba nerves ni so ntino. Wuntimi mfa ne na na enye hwe. Ense ne nerve na damage. Nerve na damage ntu wuntimi nya da be wuntimi emfa enye hwe. Na obi wa I say obenya discomfort because I yaw ntino. To bi okwa person no nko akɔhye baabi a nipa anya debe enni na de yaw na ba be gina na chini nyina nti ɔte yaw no nkasa unje nipa no ɔte yaw ɛwɔ na chini saa de kosi ni na nti ontimi emfa saa side ne kora anya debe enye hwe o ma ne tena ase a wanya asɛm o ma ne gina hɔ a wanya asɛm is that at the end of the day na asɛ wadwuma a wasa wɔyɛ de oyɛ nyina aha na meka sɛ betimi ama onane ni nyina so ya debe adojo ɛna etimi ema utimi enya paresthesia. Paresthesia no so no chronic numbness. Okay. Nti bo say nipa na fere na tititi. O shempa bo akro kwa na mpaboa na aworo. Chronic pain no so kra betimi ato so persistently. Yeah, nti mpaboa no hye na aworo. Say onye obi na ebeka kire na ono nkasa kra onti. Doka de we ehu ye ka na ketenkete sa no. Yeah, me say utimi ehu obi a ne mpaboa aworo. Ono akasa nim se mpaboa na aworo because ne nanim no entoma kra de nim se wontoma timi pa no wu na se mpaboa pa ehye wo na mpaboa na free slippers upokromoti hye na aworo ohun se ne mpaboa aworo yeah won se ni nyina ne se o nerves no na e produce sensations ni nyina aha nti se wo nante na se wo bete se wo nante a wo bete se wo na tia bibi so wo bete se bibia wo ni nyina ye nerves no nti se nerves ni damage a wo na na sempa bo na wura wuntimi nya pane akra wo na mu akra nti se nipa no tini na na kra na onye de ben onte because nerves na de ben a damage yeah and some of the complications ni be and wadaroma fire room kwan be na e be fa so a e betimi aboye ho ban e de free saya de we se ho ehia pa ese ye be boye ho ban titiri ni yenda da adwuma ho nti wo obi a otatena se cha e wo se wo hours na wo de ye adwuma mfa se wotena se 6 hours they one say they say me kwa adwuma ma no past 7 this is 5 and sana mapon intimate fa kon nti o ma metena se a o say me so na me stretch kakra nanti kakra na movement kakra na obeye no ebe ma say ankan isa Moses no ebe farm nerves no so no ebe sane okay ya na atumi aboa na wasen aba betan na wasen ato so ye ne sa pressure na enye bebre e wo mi say wotena se cha because untimi so enja adwuma na awo ye no me fansa de chemi koduru ye nipa bebre aba nti wo se me hwe omo nti se wo transe kakra na wa sori eno no beboa o e na wo pagya ne ma so wo se ne ma na wo be pagya no emma ni duru no emmro so bebre na wo pagya so kra wo se wo pagya ne ye niema bia wo be pagya ye pagya fa yanim so wo pese etimi bo ye pagya fa yanim na atumi aboa mo bi nso mo awa bla wo pagya ne ma mu duru bro so mo obi nya de be obi emmoa e na ya ye sheta mpabo atenten no da bia de ye dari routine no so nya de be eno so emmoa nti ye hwe ne sa nso no so be de be eno so ebe boa ye na ye hwe self test kakra bi ewo obi wo fie no pese ya okay nti wo fie na pese on check se wanya bia woda ayaya na watren wo na anim enu nyina akọ anim na wo ma wati kọ no enka efom ni nyina enna fom da ho kama na jawo na na ba ko ewo fom na pagya ba ko so straight no okay ya wo straight ni wi a hwe se wo beti ya ewo ho a wo ye ba ko wi a na wa ye ba ko no so uwie nso obetimi akoa nkotojo ni mu kakra ukwa nkotojo ni mu kakra na nso wo sen pagya akosoro ahwe eno nso obetimi a cheke ahwe se obeti ya wa e ade se na meka se obetimi abutu ho na wa ma obi awisu na batwa ya se no aha ade amia so kakra ma wa bi wo na afi na esase ya ba nti wotona se awonte but nipa ni mia se ba obeti ne kakra kase na be ya obetimi atu hu ana montem na atumi aboa na nkofa ha kase anye de be amre okay but your for treatment is also na fa cause kakra bi ebrene ya nti no 21st clinic ya sheda kofa mfidie ani nro ha ya de sasa ya de we sure sa ya de we yanka ni treatment no ye sheda numaduro bi asa akwa ye wo mfidie wo ha onumaduro no
ye yusu e wo so na ayi sa pressure na eda so ni nyina na ma Moses no a relax kama na funtu obi wo ha oba ontimi ntena ase ba okofisi orum na opie ya na ya na yedeben ejai owura fisi orum a opie pe na ya na yedeben ejai utimi nso obi oba oduru consulting room a okasa on ntena ase na ne nkasa oso ontimi ntena ase be ekoya ne massage ne ewia na ama pressure na wo no afri so oba na oba be di adanse se mekoya massage ne wesi ade metimi yedeben metimi etrimu kakranti treatment na nkasa de ebehia se ankameka se obekọ omo ye expert se 21st kan na ahwede ama enye yade a yesoso anu wo fie anase be abeka se wo home remedy bi wo ha obetimi ayusu no wo fie dabi entesa when dey behia se obekọ hospital ankasa for treatment doc yeah, therapies apart from therapy now why no surgery timi kodum pempen so say yeah surgery yeah ebetimi akodu stage bi a e wo se ye na ye nyisa pressure na e wo ho no emfree ho but no the aye so complicated we ka say no stage aduro no yentimi enye debe enye ho eji say eye ne stage ankasa ansa na yetimi ayi sa pressure na debe afri ho anu ti na behia pa say obetu ho na because eye stage no nso a ohawo ne say o say say eye sa Moses na ohawo ne eba ho a o say ada say ye be yi babia ohawo ne wo no ada say ye betwa so ana say nerves ne wo ho no na ye be yi afri ho na we no sa pressure na de be afri ho nti at the end of the day ne ya wo ne be jai be ha wo nante senye pe enye na disenya mebem sene be ya enye so complicated na nkoye surgery no to an amontem na yenhwe na ya no emfri ho emma na ya no emfri ho abusia enye kasa na ye de wapomden ho nsem no se be ye betimi agina ye nti atu America 21st clinic sa ya de we se onim se siat no kurampo en timi nante kwa baka makama kra na da se abrabo na o sa ba be ye be di for make akrampa cho bomodin a 0540 311 311 0540 311 311 piriformis syndrome ya yakasa fa webi ena eye wo woti ya obi wo nan ni mu sisi achintini yes on sciatica yade no ena ebobo ba no mesro yade bia wo de for sisi 0540 311 311 baby ebe wo no ya chiro ye befa 0551931931 calls no ba komienu bi na ya sore enkonwa so 0551931931 and 0548931931 0548931931 o ko se bia o pese wo bisa ana se bia pese wo di bi kan ye de yi hu a nekra doc the mama fa ba cho wa wo frɛ no ka fra saf okay ba kwa ba so me do fa pa cho hello the sciatica expert je me so 21st clinic hello me do fa pa cho timenka the sciatica expert je me so 21st clinic me da sem pa cho di baby akase free yes sir me ben me ka free pada pa cho ma yentio ben last year, a year with that, na le tomi ama tinya mana le tomi kujame jedu o mala emu ntini seni pate grana madani ama kumu aha tinya ta ke edru bi amiri shi onwa ona me binya ta o hauna do e kamna se ti sen wadaroma se na ti sen ti ano use ba ta no me de ko se ti bi ano man to me and that you ma do na na me pray na me bi eno no mo ye okay na afu me timi man to ya eno kwa no ewu a so the doctor no ewu a o be ti bi na na ya me to an kana I can ti bi ni sa na man ada be ba kumasi bi abomodin na efa Sompa TV ana se Sompa FM ha na o se 21st clinic na bra na ye hwehwe mu he se bibia ye okay awai
Yeah, that's a cell free. Yeah, 0551931931. Made up from Pacho, the sciatica expert, Jameson 21st Clinic. Pacho also has a free. Okay, yeah, that's it. Would the baby I can free? Mommy, my auntie. Pacho, I abram haya de nyame ya doma. Ye wo ehwe overseas so china nyabotere ne manifest once and bra me enhwe once and wa mesre why. Aha, okay. What I ya to anamon ne bra na ye nhwe na wadwuma de wase otokoso aye na ye ntu yade na sema ne kwoto aso why. Pacho ye da se ofre ye. My main family last call na yenya idea ka number fresh the 0540 no so. Made off for the sciatica expert. The sciatica expert dem so 21st clinic. Wa fidie no emwa me wa da Roma wa be frɛ na wadum wa fidie no. The sciatica expert dem so 21st clinic. Pacho my entie o. Papa Pacho what menka? Me Pacho tie nka. Why ni modede o mu kakra nti Pacho frɛ number we am mebobo ama no na efrɛ si no so kate wasi no na eje number me de to dwa na frɛ why ni eni nkomo why? 0540 no frɛ no okasa no wa chire pa ye nte won kan ye. Acho say oh sunyane doctor no sunyane. Sunya ye wo regional hospital opposite and I say Sunya teaching hospital opposite baby a taxi for original loading no main gate wo. Pacho me pacho wate. Regional hospital opposite main gate wo baby a taxi for original loading na hwa na ye wo why. Papa line no kafra. Pacho utie ni age number we say na efra 21st kind the doctor no be fra na ya no watwetwe nkomo sesia ya ma no ye 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 asenum na brebe ma ye kwan ama ye de healing point dwumadie no esie doc ye ko o asema kakra bi na ye time net ya ye pa okay ye ko nyame ya aduma next week ye beto aso me papa e wo techiman okay. bucket wife friend George o hwadwumadie odi ni birthday ne papa nyame ento nkwa na menchia 21st kin ka dwumayefo nyina na yanka nche tiefo se nyame ya aduma fiti wo chena dwo da kopem me da ye adwuma ti anopa no nso ekopem anwumre no na ene ye hya ase ba bia wo bia no e bia na nya nkomo ayedi ye nko a nemo ye yare foforo bia na wode wani achem o ya so ye ho a ye betumi aboa ofre number no so e da TV ni so na 0540311311 na ye be che waso ye ne ba bia ben na watimi aba beje wa pomoden nti sunyane de na wo tie no regional hospital regional hospital opposite first gate no opposite ba dia taxi for ni ejina elodi no e bia ATM ofidie ni sine hwe ni ho pe na ye wo sa wo kwa no wo dan bi ma ho wase odu okwa na sa owure fi okokotokro mu kwa na o owure fi a SDA ni bia provision store ho na directing call by ho odu na obisa ma ya sa we 21st clinic me call regional hospital odru ho ase me 21st clinic for no abusia me do hini rema me akua ye bo asia ma aha se ne de dwumadie no asie na daache hima doctors
first pani and na di healing point dwumedie over 21st clinic communication center one no so ewo mayama happy birthday erade nkoso ensure me dofo picture ye dey to so no minima de kola esi so china do beto so why nyame nkoso ensure no mo ahoden ene apomoden na oma onore ewo wasetene mu na ne panyina da onfa MP wo so doctors onyankopon hira wo P21st clinic Dr. Brother Foster ne adwumayfo nyina se oma wa wodapa nyame enhira mame na be masafo kantanka ase na me akasa me ba Kelvin so me nanu aso mu na hwe ye mboaye ema adwumadie yetimi de ekọ awieye na Mr. David na afi ko beje sesempre mo be ma so Sompa TV MC aho wo so mu there one TV so ma ye na mo ase omo won kran Sompa afidie ni nyina mo amodombo ayen eso ye mo no so onyankopon hwere mo adafo nyame ya adom ochina na online pa mo dwumadie ye be se twa repeat wo Sompa TV ene there one TV so yakra mo nyina yadamo ase na ye sorry anche na there's a little thing the sight of the Lord Victory Charismatic Chapel International wonom eba no chicken na ompa eba no ye no waje ede efro wa bla nyina ebo mo abompa Reverend Apostle Franco say erade nhiramope